danas u nedjelju licitirati. Čuj mene. Čujem. Nedjelju. Danas u četvrtak hoću reći. Četvrtak. Milan Dragija još uvijek 100 bodova. Vinko Bagarić, kapetanova kuća, i dalje je na 150 bodova, jako mala ponuda. Ne znam šta vam je bilo danas, ova prekrasna slika, da li će dobiti novu ponudu. Mersad Berber, slika iz ciklusa koja je bila na izložbi u Barceloni, 400 bodova do sada. 400 bodova imamo iz Kaštela. Šta ćete napraviti, da li ćete licitirati? Ya casi al terminar, uno habla y el que escucha no para de llorar, y en su mirada triste de desamor y pena descubre de repente que el otro lo destierra. Mladen Veža, za sliku Mladena Veže, kako je 200 bodova se zaustavilo? Da li će biti novih ponuda za temperu Mladena Veže, pogled na otoke, za obalu, za Dalmaciju? Pogledajte sliku. Mona Lisa sa suzom od dijamanta, 150 bodova i dalje. Još čekamo nove ponude. Da li ćete licitirati? Pogledajte sliku. Quiso ser más libre, el que jugó a su modo, aquel que no sentía lo que sentía no, vagando por las calles. Edo Murtić, i dalje 200 bodova. Nismo se pomakli. Pokojni Edo Murtić iz ciklusa Mediteran, ove brodice. Da li će ta slika dobiti višu ponudu od 200 bodova? Šta ćete napraviti? Da li ćete licitirati? Željka Hodinj, pastel Željke Hodinj, zlatni kist Brazila, ova prekrasna slika. Pogledajte to svjetlo u daljini, pogledajte te jabuke, ova je izvanredna slika. Samo 150 bodova za sliku koja vrijedi ravno 10 puta više. Ova slika vam vrijedi preko 1500 eura, vi ste dali sad samo 150. Došli smo do kraja ove aukcije, još evo nekoliko slika i zatvorili smo vam. Licitirajte za Ivana Vlašića za ulje na platnu sa posvetom Celestinu Medoviću. Ova polja lavanda, ova pravi Ivan Vlašić. Pogledajte ovo ulje platno. Samo 200 bodića imamo. 200 bodova je stvarno mala ponuda. Ovo je velika prilika, evo ga. Televizija Jadran vam dijeli, poklanja slike.
One koje smo obično govorili od onima u Trogiru više neću spominjati jer više nisu aktualni. Kad dođu neki novi onda ćemo ih spominjati. 250 bodova imamo za sliku slikara Bosnera. 250 bodova, slikar Bosner, ljepotica, djevojka i bijeli konj. Ovo je asistent Mersada Berbera. Ovo je slikar koji je iz te ekipe, iz te škole, dakle Mersad Berber Bosner, to vam je to. Znate šta, ja vam moram reći, ova emisija se vrti 17 godina. 17 godina. Pa ministar može izdržati 3-4 godine, predsjednik vlade 4, direktori poduzeća, banaka, to sve daje ostavke. Pa dajte vi radite jedan posao stalno 17 godina. Pa dobro, kad ćete mi konačno digniti se pa skinuti kapu? Pa ne mogu ja to više vas čekati. Morat ću sam sebi dignuti spomenik, ako nećete vi. A prošle godine sam proslavio 30 godina rada. 17 godina se vrti ova emisija i vi još uvijek budite u te slike kad tele u šarena vrata. Pa dajte licitirajte, okrenite se malo tim slikama, ljepotite umjetnosti. Nemojte dozvoliti da vam te slike ispred ekrana idu kak krumpiri i tako dalje. Za dobre slike treba vam i malo dobro srce, dobro oko, malo pameti i tako dalje. Idemo natrag na slike. Osim toga, nemojte vi primitivci samo govoriti tehnika ova, tehnika ona. Sve su tehnike dobre. Jedan crtež, jedna grafika isto tako dobra kao ulje na platnu. Nemojte mi samo govoriti da je jedna tehnika dobra, da ove ne valjaju. Mala slika može biti isto tako vrijedna kao i velika. Slika od metra je isto tako vrijedna kao i slika od 20 cm. Nemojte mi biti malograđani pa odmahivati toliko na neke slike kao samo su jedne dobre, velika i velika ulja. Ovo ostalo kao ne valja. Evo vam ovo. Idemo natrag na ostale slike.